ang tibuok kalibutan na lisang. Apan nasinati nato nga ang kamot sa Ginoo kanako ug kanimo hingpit nga nagagunit. Bisan pa man sa health crisis ug tunga-tunga sa atong kabalaka ang Ginoo nagagiya. Limitado man ang ato ang mga kalihukan. Apan natudluan kita sa pagbuhat sa mga butang nga labing prioridad o sama sa salapi, maayong panglawas, kahimsog nga kanhi giusikan. Apan karon ato nang giatiman. Join us in another hopeful episode that is sa Panimbaya sa Kabuntagon World with the theme Opportunity in Adversity. The crowded, bustling tourist attractions across the globe were quickly transformed into lonely, quiet places, nearly abandoned. The boasting economy of the world's considered to be great nations have drastically dropped off to the lowest. Schools are closed. All public gatherings are cancelled. Even weddings, worships, graduations, and wakes. Nations, great and small, bowed down to the idea of shutting down. The rate of unemployment rose up to the peak in just a matter of a month. It is an absolute fact that coronavirus has changed the world. Whatever is broken in society gets revealed for just how broken it is. The lack of medical facilities, the need for emergency plans, and the necessity of having to address the health of the nation at its best are now given a special attention. Yet in every crisis and emergencies, opportunities may arise. Through the hole that opens up, we see a glimpse of compassion and unity among world leaders. Borders are closed tightly, but not the act of humanity. We have experienced lockdown in our homes, but we come together as a community in prayer, in calling out for everyone to at least think of what we can do. This crisis offers opportunity for families to reconnect deeply, for parents to be with their kids 24/7. Coronavirus crisis opens up the opportunity of talking to God, of reflecting to what He wants us to be. It leads the most powerful nations to look up and realize that only the divine power of God can fight the invisible. Maayong buntag o malipayong Sabado! Sabado. Mga kapaglaang, welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Og I hope nga in spite sa itong situation karon mga kapaglaang, you're able to find joy in celebrating Sabbath with us. Mga kapaglaang, malipay ko karon nga nakabalik na po ko diri sa set diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Amen. Although wala ko ang mga kauban, pero nalipay ko. We have Ate Apple, Pastor Good morning. Boscato, and Jean here nga kauban nato. Good Amen. morning! Morning, happy Sabbath sa tanan. May Buntag buntag. natong tanan mga kapaglaom. Happy Sabbath ninyo. Niabot na gyud ang lahi na sab nga weekend to celebrate God's goodness in our homes. Mo na ni unique ang opportunity mga kapaglaom nga manimbata pero sa balay lang anay ha kay we are doing an online community of worshipers every week since the community quarantine. Yes, Pastor. O kani siya, nahimo gyud na siya dako nga changes sa atong kinabuhi, di ba? Kay nanata sa atong Exactly. panimalay. Yeah. And og ato ang tema karon gahisgot ni siya og opportunity in adversity. Sa atong mga sitwasyon karon, nabalitaan ako ng hatag mo og mga face mask ang SPUC. So, do you find this an opportunity nga nakaserbisyo ta sa ato ang mga health workers? Yes, Bing, dako gyud kay siya nga opportunity, no? Sama sa line ni Catriona Gray bitaw, no? Yes, Nga to see the beauty in it. Kung unsa ang kung unsa ang mga circumstance, no? Dapat atong tan-awon kung unsa sad ang positibo nga bahin niini. Yes. Ug mao ka na atong paghisgutan karon. Yes. And may apply po na sa itong personal life. Yeah, that's Apple, it. no? Kay in spite sa mga obstacles, in spite sa mga kanang inconveniences sa itong
kinabuhi, no? Each struggle, each defeat, it would help us grow, improve atong relationship sa uban. Di ba, Jim? Og sa Ginoo. Yes, nakay gusto. Naggusto magud may gawi nga. Na siya gusto i-share po. Yes, ako nabantayan po nga atong nakita sa mga community karon nga daghan nagtabang sa atong mga frontliners, no? Yes. Naghatag og mga pagkaon bilang katong mga mga restaurants, padala sila mga pagkaon sa atong mga nurses o mga Yes, doctors snacks, diya sa hospital. meal, yes. Nindot yan ang atong opportunity Nga in makatabang. adversity, no? Yes. And personally sa ato mga balay, daghan ta mga opportunity nga mohimo sa mga butang nga wa Amen. ginato mahimo. Yes, yun na, Pastor. Normally. Karon nga kaniadto nga ga-office ta or ga trabaho ga lakaw ta, ay wala gid tay ilhanay sa panimalay, pero karon all the relationships to the max o bisan unsa nga mga personal projects nga kaya nimong himuon nga imong mahuna-hunahan, ikaw may kapangitaw activity karong Yes, panahon na. yes. Actually, it's an opportunity. Make use of it, mga kapaglaw. Ya tinuod na no, na-learn sa natog appreciate ang mga simple nga mga butang. Butang. Sa una ang atong mga mangga diri sa SPUC ato lang labay-labayan no. Yes, So karon labay, ato nang na-appreciate unsa Parang katamis kuhiton. ang atong mangga dinhi. Yes. Oh, yes. And mga kapaglaom, magpabili ng tamo mga kapaglaom, no? Karon kay daghan kay mig idalit kaninyo karon Kabuntagon. Later makauban nato sa Good Morning Pastor, si Pastor De La Cruz sa paghisgot about aning unsa man jud gituyo ba yun ni or ang kaning paghitabo nato karon kaning COVID-19 nga pandemic na jud karon sa kalibutan. Og paminawan po nato ang mga manindot nga mga alawiton nga idalit sa atoa diri from USA, no? From Last Dock Church ato nang paminawan mga kabalam at tangan nato na ang ilang mga alawiton. And we also have a segment nga nag-imbitar kita og usa kay psychologist dinhi sa Cagayan de Oro City nga magtudlo kanato sa positibo nga panghunahuna o gitawag kini nga segment og Mind Your Mindset. This time mga kapaglaw, no? Atong kumustahon ang atong makaigsunan diha sa Maryland, USA. Kumusta mo diha mga kaigsunan? Hi everyone, this is Zaire, nurse practitioner of Zaire Med Spa and Wellness. I'm doing this video because I want to share with you about my experience with being tested for coronavirus. I had this cough, dry cough and chest tightness that was about 3 days ago. It just came out of the blue. I wasn't exposed to someone with coronavirus or with flu-like symptoms. And I always sanitize, I always wash my hands, but it just started to worry me because of what's going on around. It felt like I had an asthmatic attack, like a mild asthma attack. I know what it is because I have a history of asthma, but I never had any asthma attack for 20 plus years now. So it really gave me some anxiety. So I went online to see how I can get tested because I wasn't sure where to go. So, but the information online wasn't very specific and I worried about how I can get tested. But the next day I called my primary care doctor and so lucky that thanks God that I was able to get a same day appointment. We did a telephone consultation. She asked me some questions and after that she had me choose which testing center I would like to go. So they were all drive-through testing. So I went to the one at Johns Hopkins Green Spring. So I went there yesterday. I was in my car and then they will ask you to open your door and then you get tested right there. It was like less than a minute it was done. It was a little bit uncomfortable, but it was tolerable. Then they will tell you that you will get the results. Your primary care doctor will call you about the results after 36 to 6 days. And I was like, oh my gosh, that's a long agony of waiting and you don't know what's going on. And then they tell you to isolate until you get the results. What I did, I just knelt down and I said, Lord, if I have the corona, then it's your plan. And I just give you my life. And if I don't have it, I glorify your name and I will be very, very happy. So
This morning, I got my results. I got a phone call. I was so happy that it was negative, and then right away I knelt down. I said, Lord, thank you so much. I mean, I can't imagine for those people who are having these symptoms, having the symptoms and having the disease, having a positive result. And I just want to thank all the frontliners out there, and we pray for you. And I hope that everybody will stay safe and healthy and stay home. Thank you for watching, and I'll see you soon. Bye! Yes, thank you Ma'am Sari Culigado sa pag-share sa imong experience diha from Maryland, USA, no? Salamat sa Ginoo nga negative Negative po siya. Yes, yang test sa COVID-19, no? So naka-experience mo no? Keep safe ang diha. kuan ba ang agony nimo nga while magpaabot sa result di nalalim ba? Di Yes. nalalim pero thank God negative siya. Pulbaan juga na. Anyway, God is really good. Yes. Yes, Jim? Yes, o paminawan nato ang Harana sa Kabuntagon from Last Duck, no? Stand Still by Nip Not Less. Atong tanawon. The Father has a plan, though it's hard to see it now. You feel you're walking all alone, but He is there, no doubt. When the storm around you rages and you're tossed to and fro, when you're faced with life's decisions, not sure which way to go, stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. When the enemy surrounds you and the walls are closing in, when the tide is swiftly rising and you wonder where He's been, friend, there never was a moment that His heart were reaching out. You can rest assured and be secure, God is moving right now. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. The answer will come, but only in His time. Stand still and let God move. Stand still and let God move. Thank you kayo, Nepnatnes. Pagkanindot sa inyong mga awit, dugay naming wakita ninyo. It's more than a year already, and we're amazed at how God has blessed you. Mga kids to sila ni Jex and Joy Sisona.
Happy watching mga kapaglaom. And then, we will go now to another parallelism of the points between COVID and stuff we can find in scriptures. Please welcome Pastor Onde on COVID-19 antidote from Norway, mga kapaglaom. Hi there, my name is Delfred Onde, and today I'm going to show you a short visual illustration that will give us hope, that will encourage us and lift our spirits up as we are all facing this pandemic, the COVID-19. Jesus is the author of life. He is the author of love, joy, peace, and goodness. On the other hand, Satan is the author of sin. And COVID-19 is the result of sin. Jesus loves you so much. He cares for you. He wants you to enjoy the goodness in life. He wants you to be pure. But of course, Satan does not want that to happen. He wants you to feel the burden of sin, the guilt and the shame of sin. He wants you to sin. The more you sin, the filthier you feel, and the filthier you become. Not only that, Satan also wants us to suffer physically, not just spiritually. So he created COVID-19. A lot of people are now suffering because of this. You feel helpless and you feel hopeless. But as long as Jesus lives, there is always hope, because Jesus will always help. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and all our unrighteousness. Isaiah chapter 1 verse 18, though our sins be as red as scarlet, it shall be whiter than snow. If we ask for forgiveness, now, COVID-19 today seems to be unstoppable. But in God's perfect time, COVID-19 will vanish away because of the power of Jesus. One day, when Jesus will come, He will wipe not just your tears, not just the COVID-19 and all the pandemics and the sufferings and the pain in this world, but also sin, and most importantly, the author of sin, which is Satan. God will destroy sin and Satan for good. Do not fear. Stay strong, because God is still in control. Romans 8:31. If God is with us, who can be against us? Nothing and no one. Thank you so much for watching. Bye-bye. Amen. Thank you so much, Pastor Del Onde, dinha atong kapaglaom dinha sa Oslo, Norway. Usa ka dako nga panalangin gyud ning COVID, no, mugawas ang atong creativity. Yes. That was a very creative and hopeful illustration, Pastor Del. Thank you so much. Ug mga kapaglaom, alang nausab sa ato ang maayo nga panglawas, we will learn more about vitamin A sa ato ang Health Beat.
Vitamin A is a fat-soluble vitamin, a micronutrient, an antioxidant nutrient that enhances immune functions by developing immune system and regulating cellular immune response and humoral processes. In other words, vitamin A helps the B cells produce antibodies called immunoglobulin to provide immune protection. These antibodies prevent viruses from entering the cells. Thus, boost your immune system by including in your daily meals vitamin A-rich foods such as cooked sweet potato or kamote, carrots, broccoli, and other deep orange and dark green fruits and vegetables. This is Miss Laila reminding you, labanan ang virus ngayon. Eat vitamin A-rich food every day. Be healthy. It's a wise choice. Welcome to Hope Trending, where we bring you videos that are trending online. Videos that give you hope and joy, and that will lead you to trust God more. This is Hope Trending. Our lives have been cut off. We can no longer go out and do things we normally do. Isolation and separation replaces association. Fear took over. It's sad. However, to those whose trust belong to God, this crisis is a perfect opportunity for us to demonstrate love, compassion, and encouraging one another. Trending online is a video posted on Facebook with 18 million views and shared by 52,000 viewers. Watch this. Papa! 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 Yes, no? Makita na to dito nga ang bata na siyang panawag siyang amahan. Yes. Who is a frontliner? Yes, who is a frontliner. And in spite sa atong situation karon ba, we still able to find hope. Yes. Oh, natay makita mga videos online nga naghatag og hope sa atong mga frontliners. Labi na to ang gingon nato nakita na to pastor nga na ito yung mga dito sa Manila nga isa ka unit nga pasalamatan nila atong mga frontliners. Yes. O gana dako kay na siya nga Wala naman impact. trending, no? Oh, Sa dako kay na siyang online. impact as a frontliner, as ikaw nakig-battle ka dito yun sa war zone or dito sa epicenter kung asa kang hospital, asa ka na-assign. And I hope that Actually, karong panahon na mga kaigsuon, makuba gyud ang mga emosyon sa mga tao. yes. Ang tanan nga mga event would be very emotional. Labi na gyud aning mo greet bitaw ka, mohatag ka word of cheer sa mga frontliners. That's right. And you cannot do it close to them. Kay Yes. dapat from a distance ka. Kay kailangan na po ka og protective mga equipment sa imong kaugalingon. But anyway, every gesture, every action, every message that we are sending to our frontliners, give them hope and cheer. Gani, mas madasig pagit sila kaayo to put their lives on the line, mga kapaglaom. Yes. And atong sumpayon ang video nga atong nakita ganina makapaglaom sa ato. Ani padayon watch this. Welcome to Hope Trending, where we bring you videos that are trending online. Videos that give you hope and joy, and that will lead you to trust God more. This is Hope Trending. Our lives have been cut off. We can no longer go out and do things we normally do. Isolation and separation replaces association. Fear took over. It's sad. However, to those whose trust belong to God, this crisis is a perfect opportunity for us to demonstrate love,
compassion and encouraging one another. Trending online is a video posted on Facebook with 18 million views and shared by 52,000 viewers. Watch this. Amidst the lockdown, the residents of La Verde residences cheered and honored the nurses, doctors, and hospital staff of Adventist Medical Center of Manila. Hoping that when these things are over, we can go out and cheer up one another and we can all shout for joy. With schools closing down to flatten the curve of coronavirus, parents have become the teachers to their kids. Hear out a prayer of a parent with 50,000 views. Let us pray. Father God, I am a child of God. What I am not is a homeschool teacher, God. I'm at home, but Lord, ain't no teaching going on around here. Father God, I am your humble servant. What I am not is a math teacher, God. Lord God, the spirit of Common Core has attacked our household. And right now, the only thing we have in common is frustration and no answer to the math problem, Lord God. I ask that you send down your angels of the carryover, Lord. Teacher, that if you carry the one over to the 10th place, you can get the answer, Lord God. Lord God, right now, I need her to understand that times are tough right now, Lord God. But I see if things continue the way that they are going, Lord God, not only am I your child, but I'm going to be an inmate because I'm going to jail, Lord God. I don't look good in orange. I don't look good in a jumpsuit, Lord God. But Lord, I ask that you change the way things are going right now, Father God, and bless every teacher because they got a special place in heaven. Ain't no way that I could do it, Lord God. Ain't no way. Amen, amen, amen. Absolutely, teachers have a special place in heaven. When you are on a lockdown and you are told to stay at home and you are asked, how do you feel about this coronavirus? What will be your answer? With 4.5 million views and 225,000 shares, this video is bringing hope online. It is Hope Trending. Can you tell me, what do you feel about the coronavirus, Daddy?
Bible says, Psalms 91 and 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty. Psalms 91 and 1. And the Bible said in John, 3rd chapter, 3 and 6, He that's born of the flesh is flesh, but he that's born of the Spirit is spirit. Obey the word, and you walk in victory, not defeat. Joshua 1:9 says, Be strong and courageous. Do not be frightened, nor be dismayed, for the Lord will be with you wherever you go. May we always be a carrier of hope wherever we go, till we share joy and hope again. This is Charm Sanani for Hope Trending. So much, Ate Charm, no, for sharing those trending videos. Makita nato nga ang lahi-lahig reaction ang mga tao, lahi-lahig the way atong respond atong tao atong sa atong sitwasyon karon. So makita nato, I'm actually tearful ko nakita to nung mga nagpasalamat ang mga katong video nagpasalamat ang mga nurse man ka. Yes, I know unsa jud ang sitwasyon kalisod magtrabaho sa hospital. Plus, karon pa jud nga, ang uban na mga health workers matulog na lang sa hospital kay dislaganan muli sa balay para to avoid contact sa ilang mga loved ones. Yes. So, heartbreaking siya, but at the same time, makita nato ang love sa humanity. Unsa jud dita ka loving sa ato ang o mapasalamaton sa mga tao nagpalibot sa ato. Thank you so much, Ate Charm. O karon makapaglaom, no? Unsa man jud right mindset, especially these difficult times. How to counteract stress and fear. Mga kapaglaam, we have Dr. Olive Pilagio sa Flattening the Curve of Fear in Mind Your Mindset. Fear, whether we are in a crisis situation or not, is really normal. However, karon nga mga panahon, especially in response lugar sa COVID-19, natural yun nga na ang mga kahadlok, basically because walay kasiguruan nga kanang mga feelings sa tao nga walay kasiguruan, tapos increasing kana kung sige nilang pagpananaw sa mga social media nga increasing a number of cases, tapos kulang sa kahibalo, isa na siya. So basically, maingon kita nga in every abnormal situation, normal nga na ang kahadlok. Pero kung mangutana tag kanus ani siya mahimo nga abnormal, kana kung kanunay na nimo siyang gaka-feel and then naanay mga dysfunctional nga gakaitabo, especially sa imong inadlaw-adlaw nga pagpanarbaho. Nga dili na siya masakto, no? Sa ginagmay lang magpalpitate na ka, sweating na ka. Okay, these are responses actually, biochemical response. So usually naatay ginatawag og flight or fight, no? So in case of emergency, kay balo naman to, no, ang atong mga emergency hormones, ang adrenaline, ana lugar. Pero kung kanunay na lang kang nasa kahadlok, so stressful na imong situation, naturally, kay balo ta, basically ang ato ang blood pressure mo taas, atong sugar level pod magtaas. Muna na yun na ang akong permanente kanunay nga ing ana, sumulid na dayon ta siya into physiological nga problem. Muna nga dapat kahibalo ta unsaon nato pag-cope. Now, duha ang sa fear, positive or negative. But one thing for sure, it will lead us to do something, supposedly, no? Pero kung mo freeze ka, dili na siya dapat nga kay permanente nga ing ana, dapat na agad kay buhaton. So it will sometimes motivate us to do something, no? Maningkamot ka kung unsa imong pwedeng mabuhat para imo na siyang ma-overcome, for example, that could be one. Pero napoy uban nga maglisod. Why? Because fear on the dili na siya ingon nga pwede siyang learn, pwede siyang instinct, like for example kanang sa pain, no? Na survival nato. Pero napoyuban nga learned and thought, like for example na-associate nimo sa mga panghitabo nga traumatic experience, for example, or ma-associate nimo sa mga tao nga nakahatag nimo og painful, for example, nga experience. So naa ang mga fear or depende, no, sa experiences, and depende pud sa threshold sa tao. Munang naa nga maglain-lain ang atong emotional response. Oo.
karon sa ingani nga panahon, importante sa matag usa unta nato nga ingon pa di ba, knowledge is power. So pagpakabana dapat kahibalo ka kanus sa kamukat-on mo learn, no? Unsa ba gyud kining ginatawag og COVID, for example, unsa ba gyud coronavirus? Kay kung wala pud kay kahibaluan, no, naturally naa ang kahadlok. So aware ta nga naay mga ginatawag nato nga mga kaniadto pa man respiratory diseases na part na gina siya sa causes of morbidity, no? Long time before naani man nga matay tungod sa pneumonia, especially sa mga aging people. So common gina siya. Pero sa ato sa Pilipinas, wherein ang ato ang population is kanang pyramid siya, meaning to say mas gamay ang ato ang elderly kaysa mga bata, munang gamay pud ang atong cases. But there are areas, for example Italy, nga ang ilaha inverted pyramid, daghan ang ilahang aging or elderly, muna nga daghan pud ang affected sa virus, no? So dapat na atay mga kahibalo para ano pod, kahibalo pud ta dapat kung kinsa ang atong support system, asa ta moduol, kinsa atong paingnan kung pananglitan na gyud mga panic nga attack or anxiety nga dili na gyud, no, like dili na gyud normal, palpitations, sweating, gamay lang bisag ga-drive ka kalit lang ka maka-stop kay galagi binagyan imong kahadlok. So kana kahibalo ta nga during those times inid na gyud pud ta og kanang professional help. Ang resiliency man good, especially kita Filipinos known yun ta, no? Even in the midst of crisis, mga tawa pa ta, we take pictures, etc. And in fact, lisod kaya mo pagpa-evacuate, no? Pagpa-transfer sa ka-place sa mga tao because they live already like that. So they believe nga, wala, okay ra, no? So sa ingani po nga sitwasyon karon dili siya maayo tungod kay kahibalo man ta nga COVID is real. I mean, no? So kinahanglan gyud nga we have to stay at home. Pag-develop nato sa resiliency is depende sa atong experience, but most importantly is aware ta, no? Number one is awareness gyud. Tapos mga way of coping nato, relaxation, breathing, others practice mindfulness, unsa pa ba kanang nang mga pamaagi nga para mas kuan gyud nato ang ato ang coping skills. You can, kung pananglitan grabe na gyud, go for counseling, go for therapy, more gyud na siya. In times of crisis like this, ingon pa nila COVID daw, COVID is real. So just keep on hanging on and let us turn our fears into faith and believe that God will always make a way. Pero of course ato pong hunahon nga kita mismo naapod tayo dapat buhaton. So keep safe and stay at home. Thank you. Thank you kayo, Doc Olive, sa imo mga tips nga gihatag sa ato mga viewers kung unsaon nato pag stay calm and safe. Actually, situational awareness mga kapaglaom, importante kayo. Sama ra na nga naglakaw kas dalan unya naay kahoy nga matumbahay paingon sa imo. Kung dili ka aware, kung ang imong himuon is only to close your eyes unya maghulat na lang kag matumbahan, mapatay gyud ka. What we need to do is to open up our senses, be aware of what's going on, and that will save our lives as well. Now, naigiingon nga panultihon mga kapaglaom nga crisis is always an opportunity. Niining panahon na nga adunay krisis labi na gyud sa mga PPE o sa mga face shields o mga masks sa atong mga frontliners. South Philippine Union Conference has created an initiative to create an improvised face shield. Ug tanawan ninyo og unsay nahitabo as a Ministry of SPUC to our frontliners. Kapaglaong, maayong udto diha kaninyo gikan dinhi sa Cagayan de Oro City ug ania kami sa Northern Mindanao Medical Center kauban sa akong boss sa Health Ministries Department, Dr. Reynald de la Cruz.
aron sa paghatag sa among kinasingkasing nga gugma ug suporta alang sa atong mga frontliners sa NMMC. Mao kini ang sample sa among ihatag kanila, inigawas na mo dinhi ug ipaabot namo ni ngadto sa ato ang mga frontliners. Moadto kami sa JR Borja Hospital, tapad sa ato ang DOH Region 10 nga City Hospital ug manghatag na usab kita og mga face shields and facial mask nga giandam gikan sa buhatan sa South Philippine Union Conference. Alina, uban kamo kanamo. Taliwala ni ining kahadlok o kaguliyang sa krisis sa COVID-19. Usa ka dakong kalipay nga kita makaalagad sa atong mga frontliners pinaagi sa paghatag sa face shield. O gamong pasalamatan ang ato nga mga administrador. Kung gusto ninyo nga moapil ni ini nga buhat, abli ang South Philippines sa inyohang mga pagtabang. A gift for you. Dear friend on the front lines, thank you for your commitment to serve amidst the COVID-19 crisis. We made this love and care for you, sending this with prayers that you may be in health and have strength and courage, for God is with you. Yes, salamat sa SPUC workers o sa administrators nga naghatag ng initiative nga maghimo og mga face shield mga kapaglaom. O karon atong tanaon ang Fact Finder PNP on Cybercrime. Ato kining tanaon nga segment. May buntag sa tanan o sa mga televiewers. Ang opisina sa PNP Anti-Cybercrime Group magapahimangno og mga batbat sa gamay nga bag-o mga balaod karon about aning ato ang kahimtang karon nga sa COVID-19. May naatay bag-o nga balaod, Republic Act 11469. An act declaring the existence of a national emergency arising from the coronavirus disease 2019 situation and national policy in connection therewith and authorizing the President of the Republic of the Philippines for a limited period and subject to restrictions to exercise powers necessary and proper to carry out declared national policy and for other purposes. So amo ning gi-specify din ang Section 6 Paragraph F. So individuals or groups creating, perpetrating, or spreading false information regarding the COVID-19 crisis on social media and other platforms such as informations having no valid or beneficial effect on the population and are clearly geared to promote chaos, panic, anarchy, fear, or confusion, and those participating in cyber incidents that make use or take advantage of the current situation to prey on the public through scams, phishings, fraudulent emails, and other similar acts. So dito, specified dito ang fake news, proliferation ng fake news on top of the existing RA 10175. So for penalties, in addition to acts or omissions already penalized by existing laws, the following offenses shall be punishable with imprisonment of 2 months or a fine of not less than 10,000 pesos but not more than 1 million pesos or both. Such imprisonment and fine at the discretion of the court. So, mo to isa sa... Una yung pinakabag-o nga balaod nato karon about sa COVID-19. Ang pinakakaraan po is January 1973 muni ang presidential decree
number 90, declaring unlawful or rumor, murmuring, and spreading false information. So, daghan ta og balaod nga gibasihan ani, pero dinhi sa ani nga sitwasyon nato karon dinhi ra ta ga-focus about sa fake news ug ang iyang penalty. Ang pangutana nato ni unsaon pagkabalo kung fake news ba ang gipost. Unsaon pag-spot sa isa ka post nga usa na sa ka fake news. So kami sa PNP nami parameters nga gi-follow. Gitawag na mo ni siya 5 C's in spotting fake news. Ang unang-una nang imong i-observe isang context. Kanus-an na siya gisulat, asa na siya gikan, o ang event ba ana nga post na usab na since then. Kaduha na mong tanaw ni isang credibility. Ani man gud siya, kasagara batasan nato mga Pilipino, dili man tanan pero halos makakita lang something interesting, wala pa gani gi-verify, gi-share na ditso. So amo adyan ang gana discourage sa mga inana. Kung makabasa mo something interesting normally sa social media marketing, the more ka nga ga-post og interesting picture, the more ka ga-post og murag clickbait nga title, nga mura ba og title pa lang, murag dumi na kayo i-click, no? Itan-on pod nimo ang source. Aha man nagikan, no? Ikatulo, construction. Mailhan nimo ang usa ka post nga fake kung sa pag-construct pa lang daan sa iyahang grammar, mali na. Capitalize tanan halos. Walay punto ba? Ikaapat, corroboration of information. So instead nga I myself, makakita kong mga interesting nga post, I always try to check the source nga gikan sa nagkalain-lain nga webpage, nga websites. Example na ay gi-post about usa ka person nga nag-tweet og dili maayo. So I instead of sharing that right there and then, muatos ako sa Twitter para tan-aw na ko kung iya ba yun yung i-post. Ikaapat, i-compare. Compare to the other news source to get different perspective. Balita karon halos na gamay na lang exclusive because anyone could get news sa Facebook, sa YouTube, tanan-tanan. I-compare po. Dili ta diretso mo tuo sa kung unsay naa sa internet. If it's too good to be true, it ain't true. Sir and ma'am, kami diri sa anti-cybercrime group gahangyo jud mi sa inyo ha. Please be responsible enough with your content. Dili ta magpataka-taka og post. Dili kay idritso lang pud nato og share. I-verify daan. Or kung dili mo sure para makatabang mo, tawagin ninyo ang hingtungdang ahensya. So, pahimangno sa tanan, think before you click, o keep safe sama sa gihimo ni Noah o sa iyang pamilya nga 40 days sila nga naa sa arka. So kita more than siguro 40 days para sa ato ang panimalay. Stay at home, maminaw ta sa atong gobyerno para sa kalambuan sa tanan. Mo na yung panahon nga magbanding-banding sa pamilya. Okay guys, please like our page at PNP Anti-Cybercrime Group 10, or ang iyang handle na is at PNPRDFL10. For your queries, suggestions, opinions, you can message us there. Makita po ninyo mo ang office diha and a lot of reminders para sa ato ang safety. Think before you click. Ato sang huna-hunaon ay nato i-post sa ato ang ka-Facebookan, ang tanan natong ibutang sa Facebook kung tinuod ba o dili. And all will be well if mag-cooperate ang tanan and God will be with us. Love, love, love. Fill the earth with love. Love, love, love. Thank you so much sa to ang PNP Anti-Cybercrime Group dinhi sa Region 10. Good morning ninyo dinha and thank you so much Pastor Sir Humalon, Sir Bacalares, Sir Magto, and Ma'am Akaak. Mabuhay po kayo. We have so much respect for all of you. Keep safe sad mo dinha. And good morning. Og alang usab sa paghatag nato og daghan pa nga dugang nga paglaom
ug courage nato as we face COVID-19 atong paminawan ang usa ka musika sa ato ang harana sa Kabuntagon. Sometimes we go through trials that are so hard to bear. We lift our face toward heaven. God, are you really there? But I've asked that same question, and I've been down that road. Looking back, I now can tell you, He's always let me know. There is hope, so hold on. There is hope. God has sent me here to tell you there is hope. And He knows just what you're going through and what the future holds. As long as Jesus lives, there is hope. He was bruised for our transgressions and nailed upon a tree. He cried out to the Father, why have you forsaken me? But through this suffering Savior brought healing to our pain, and the one who raised Him from the dead can restore us all again. There is hope, so hold on. There is hope. God has sent me here to tell you there is hope. And He knows just what you're going through and what the future holds. As long as Jesus lives, there is hope. He promised He will share our sorrows and bear our heavy loads. This road that we are traveling will one day turn to gold. There is hope, so hold on. There is hope. God has sent me here to tell you there is hope. And He knows just what you're going through and what the future holds. As long as Jesus lives, there is hope. There is hope, so hold on. There is hope. There is hope, so hold on. There is hope. As long as Jesus lives, there is hope. Is there hope in the crisis the world is facing today? What the world is experiencing has caused so much fear, inconvenience, and sadness to many. But it also connects and unites people to trust God more. All can be seen unitedly uttering prayers and praises to God. COVID-19 caused the world to put in slow motion and witness right before our eyes the cries of many. This health crisis surely devastates the world, but where is God this time? How should we as Christians respond to this uncertainty we are all facing today? Let us be the hope of this COVID-19 crisis, a hope for tomorrow. Today in Good Morning, Pastor. Yes, good morning mga kapaglaom. Karon atong pagtagad kining issue sa COVID as far as the scriptures are concerned. And to help us explain the real score of COVID,
diha sa relationship niya, unsa involvement sa Ginoo, is this a freak of nature or whatever this is, atong makuyog karon sa pagtubag niini ang atong Health Ministries Director sa South Philippine Union Conference, si Doc Ray de la Cruz. Doc, good morning. Good morning and happy Sabbath. Sa tanan natong mga viewer, mayong adlaw ipapahulay di akan. We're happy to have you with us, Doc. Yes, thank you very much. It's our pleasure. Sa tunog, wala na takalakaw sa itong mga churches. Mao. Karon nga bulan, pero at least we could reach out to them through social media. Yes. Pastor, Okay. atong i-address ning issue sa COVID. Daghan ko kayo sa mga tao nga nagduda kung ang Ginoo na abay kalabutan niining mga butanga. Do you think God is the one who sent COVID to the world? Kagwapo na nga pangutana no kay tinuod sa karon nga mga tao na nga lisang tungod aning atong kahimtang. Usahay ang Dios mo'y ilahang pasibangdan. Pero kung tanawon nato ang nature sa ato nga Dios, it is an opposite. Because God's nature is God is love. Kung atong tanawon ang isa ka butang nga gihimo sa Dios, ihaganing gihatag ang bugtong anak, John 3:16. Aron lang kita makaangkon og kinabuhi. Yan na noon ihatag ang balatian. But dili na mao ang character sa atong Ginoo. But let us not forget that since nisulod ang sala sa kalibutan, this is one of the effect of sin in this world. And while we are still in this world, then kabahin ta niini. Okay, salamat kay Pastor. Pero si mong paminaw, Pastor, is this an act of God or it is merely Satan trying to inflict the world aron maalaan ang Dios nga maoy hinungdan niining tanan? He has the control. Why can't he control Satan? And for us to hate God. Yeah, so that people will hate God. What do you think, Pastor? Do we have Bible references to back this up? Kung atong tanaw, no, first of all, I would like to bring your mind into the text sa John chapter 10, verse 10. Isa ni sa akong ganahan nga teksto. Nga nagingon sa first part, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. But I have come, Jesus said, to give life and to give them more abundantly. So ang pangutana ani nga ang yawa ba mo'y nagbuhat ni ini or do you think that pandemic is a punishment from God? God does not punish us this way. Tingali gitugutan niya ang kaaway, but let us remember na ang kaaway is the kawatan. Siya ang nangawat nga ang iyahang tumong og tuyo madaot ra gyud ta magbalatian ta. And looking at the text of John 3 John 2 nagaingon nga ang gusto sa Dios, I pray that thou might have health. Ang gusto sa Dios nga maangkon nato ang maayong panlawas. So dili gyud siya gusto nga magbalatian ang tao. So what character of God, Doc, is revealed in this crisis? Kung atong tan-awon sama sa akong gisulti kaganiha, ang number one nga karakter sa Ginoo nga makita nato ni ini nga crisis is God is love. Wow. And gawas ni ana nga God is love, God is life. Ingon pa niya sa John 11:25, I am the resurrection and the life. So, kung naatay pagtuo, naatay relasyon ngadto kaniya, dili lamang siya ang pagkabanhaw, siya gyud ang kinabuhi. Wow. So makita nato ni nga kinaiya sa Ginoo, He is love and He is life. And He wants us to have Amen. life more abundantly. Pani pag-abot na sa pandemic karon bitaw, Doc, taod-taod naman gyud ta kay more than 3 or 4 months na ni siya nga nagakahitabo the world over. So ang mga tao normal gina nga mahadlok, Yes. mura sila og kining dili sila mahimutang. But as Christians, what do you think should be our response ni ining mga panghitabo karon aron dili ta ingon nga mahimong spreader na hinuon sa kahadlok ug insecurity? Tingali as Christian, gusto nako balikan katong gisulti sa atong anti-cybercrime. Aron nga dili ta makadugang og hadlok sa uban, let us not spread fake news. Number 2, as Christian, let us trust the Lord. Proverbs 3 chapter 5 says, trust in the Lord with all your heart. Number 3,
let us pray always. Ikinahanglan nga ang ato ang pag-ampo kung kaniadto muampo ta kaduha katulo sa isa ka adlaw. Let us dugangan nato. Let us be more closer to God in prayer. And number 4, let us have a strong faith sa ato nga Ginoo. Amen. Any parting statements, Pastor? Mga greetings? Gusto lang na akong i-greet ang akong pamilya, ang akong mga kabataan who are working as frontliner. Labi na ang ako ang boy is working at the Queen's Hospital sa London and naa siya na-assign dihagyod sa COVID ward. O ang akong anak o ang umagad nga naasab sa Southampton. Happy Sabbath kaninyo diha, apil ang ilaha nga boy nga si Baby Ray. God bless you and happy Sabbath. Amen. Thank you so much, Doc Ray de la Cruz, for blessing our viewers today dinhilang sa Good Morning, Pastor. Since gyud pagbuto sa COVID-19, as in gabi gid kami ka exhausted, no? Among nurses, gabi na gid kay ka-worry sila. Kaya of course, dili man sila mo worry lang gid sa ilang self, but of course nabay tay tao lang gyapon mi. Naabot mi family. As infection control, as much as possible, I want to shield my nurses from the infection, of course. And then not just my nurses, me and also my family. Kay kabalo ta tanan, dili pa kita ready no nga ang ato ang facility in the Philippines, dili ka din nga na ready. Kaya nato ni, dili lang kita magpanic. And then please, ayaw ni discriminate ang nurses. Kay kung wala mi, kung dili mo duty, kinsay mo take care sa mga tao nga nagsakit. So we are faced with a new challenge in these trying times, especially that we are facing COVID-19. I know that everyone is doing their part. I also would like to ask the community to be cooperative, to not to hide information which are beneficial for our health workers. Let us fight this as one community, and we also need to have the support of everyone. May it be patient, nurse, and doctors. I know that some of the health workers are exhausted, but we can win this fight. We will fight this as one. Together, let us end COVID-19. We will fight this as one. Together, let us end COVID-19. We will fight this as one. Together, let us end COVID-19. We will fight this as one. Together, let us end COVID-19. We will fight this as one. Together, let us end COVID-19. We will fight this as one. Together, let us end COVID-19. We will fight this as one. Together, let's end COVID-19. We will fight this as one. Together, let us end COVID-19. We will fight this as one. Together, let us end COVID-19. We will beat COVID as one through prayer. Ug karong nga buntag kauban ako si Pastor Ray de la Cruz, ang ako ang boss sa Health Ministries Department sa SPUC, nga magadala ka nato diha sa pag-ampo. Aduna kita yung mga pipila ka mga prayer request nga gipadala sa to ang mga kapaglaom online ug ako kining pagabasahon. This is from Ma'am Virgie Segura. Please pray and thank God because our first 2 COVID-19 positive case here in Mati City is now negative from COVID virus. Praise God.
and the other infected is stable. Thank you for the fervent answered prayer, pastors, and also for the whole community to be COVID-free throughout the world. God is good all the time. Another prayer request from Ember Rem. Please pray for my immunocompromised sister, si Ma'am Dina Hala, to be safe from COVID, and her watcher, Ma'am Lilibeth Hala, and everyone's safety also. Another prayer request from Ma'am Tessie Luna. Please pray for my daughter in J.Ann Luna, who are in Sweden, and my son-in-law, that they would be in good health always. Ma'am Tessie Luna. Another prayer request from Emerald Ramalia Magoncia in Señales. Please, paki-include sa prayers po my sister and brother-in-law, Mr. Edwin Clayton Putman and Rovi Magoncia Putman at USA right now. Kasi no lockdown po sila doon sa Alabama, and still they are working every day. Sana safe sila always. Maraming salamat po. Please pray also for Ma'am Ram Balatico for her fast recovery. At tuusab dadon sa pag-ampo nga atong kapaglaom dinha sa Pagadian City, ang ato ang igsuon, ang Agum family nga nagpampo usab sila sa ilahang nga safety, labi na sa ilahang nga anak. Iapil usab nato sa pag-ampo, Doc Ray, ang ato ang pinalangga nga doktor dinha sa Adventist Hospital Davao, kauban ang ihang bana, si Dr. Lenny Pialago, na confirm siya nga positibo sa COVID-19. She is the wife of the President of Adventist Hospital Davao, ug si Sergio Pialago usab ka person under investigation, kauban usab sa atong HR dinha sa hospital nga usab ka person under investigation. Ato silang dadon sa pag-ampo, Doc Ray. Mag-aampo kita mga kapaglaom, atong dadon sa presensya sa Ginoo niini nga mga paghangyo. Gamhanan namo nga Dios, kalipay namo nga kami makatawag ug makaduol diha kanimo. Kalipay namo Ginoo nga ikaw ang among Dios nga among gialagaran. Dios nga kanunay andam motubag sa among mga paghangyo. Apan una sa tanan Ginoo, kung doon na may mga butang nga makababag sa pagtubag nimo sa among pag-ampo, hangyo namo nga pasayloa kami. Hinloa kami pinaagi sa imong grasya. Amusad pasalamatan Ginoo ang imong kaayo. Pasalamatan namo ang mga frontliners nga kanunay nagahimo sa ilahang responsibilidad aron lamang maangkon ang mga katawhan maayong panlawas ug malikay sa kadautan. Ginoo niini nga taknaa, aniya ang among mga kapaglaom, mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga nagahangyo sa ilahang mga request sa pag-ampo. Ani adinhi si Virgie Siguratia. Ginoo, nalipay siya nga negatibo ang mga nag-positive kaniadto kading nakaangkon og balatian sa Mati City. Nga karon Ginoo, negative na ang ilahang nga test. Panalangin ni sila sa pagpadayon Ginoo. Ani usab si Ember Rem. Nagahangyo Ginoo nga ang iyahang nga sister nga naa sa immunocompromised nga situation nga si Dina Hala, malikay unta sa COVID-19, apil ang iyahang nga nagaatiman kaniya nga si Lilibeth Hala. Amo sad giampo Ginoo si Tessie Luna, uban sa iyahang anak nga si J.Ann Luna, o sila naa sa Sweden Ginoo, apil ang iyahang son-in-law nga malikay sila sa balatian ug makaangkon sila mayong panlawas. Amusad giampo Ginoo si Emerald Remalia Magoncia in Señales. Ginoo, ang iyahang anak o igsuon o ang iyahang brother-in-law nga anaa sa USA, nabalakas siya Ginoo kay tungod sa ilang nga dapit sa Alabama wala pay lockdown nga gihimo. Regular ug normal pa ang ilahang pagpanrabaho. Nagaapaampo siya Ginoo nga malikay kini sila sa balatian. Malikay sila sa COVID-19.
amo sad giampo sa pinasahi ang among mga igsuon sa pagadian nga nagkinahanglan sa imuhang tabang. Nasayod ikaw Ginoo sa ilahang kahimtang, palihog, ikapa sila sa imong makagagahom nga bukton. Sa pinasahi Ginoo among giampo ang among kauban nga magbubuhat sa Adventist Davao Hospital. Ginoo, among giampo si Sir Pialago, si Sir Jojo, kauban sa ilahang HR. Hangyo na mo Ginoo nga ikaw magapanalangin kanila, magalig-on kanila. Labaw sa tanan kang Doc Lenny Pialago. Nga karon na naa siya sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Tungod sa iyahang naangkon nga balatian, hangyoon na ko Ginoo nga panalangin ang mga doktor ug mga nurses nga nagaatiman kanila. Nga maangkon nila ang kaalam ug ang insakto nga pamaagi o medisina mo mahatag kanila. Ug maluwas siya Ginoo sa katalagman. Ayuha siya Ginoo, nakita nimo ang ilahang pagpanarabaho ug serbisyo sa mga katawhan sa imong buhat. Nasayod kami Ginoo nga daghan pa ang ilahang mahimo alang sa pagtabang sa mga katawhan. Salamat Ginoo nga imong gitubag ni ining amo nga pag-ampo. Ug salamat Ginoo nga ikaw ang among Dios. Kay kini among gisalig nga amo kining madawat tungod lamang sa ngalan Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is lovely, whatever is pure, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. This is Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Mapahunom niya ang balot sa dagat, makahimo siyang matahong nga awit, matagpituon iyang gidagutan sa mamingaw dapit kita bantayan. Siya may panahon sa pagpamati, sa pag-ampo bisan sa mga bata. Upisan kita managpakasala, siya andam pagpasaylo. Siyang katumanan sa mga danggong, balangaw panganod gihimong tahong. Siya ganatuga yung nagpahibalo, kaagi ug ang umalabot nimo. Siyang
sa pagserbisyo sa uban o makapaligon sa atong pagtuo diha sa atong Ginoo. Karon sa producer News Plus, atong saksihan ang nagkalain-laing aksyon sa atong mga kaigsunan luyo ining COVID-19. Kinitanan atong lantawon diri lamang sa News Plus. Usa ka gatos kasako sa mga bugas ang ipanghatag sa Adventist volunteers sa mga apektado niining krisis sa COVID-19 sa lugar sa Cagayan de Oro ug Iligan City. Alang sa detalye, aniha si Kapaglaon Kim. Adunay isa ka gatos kasako sa bugas nga naandam ug napanghatag. Usa niini sa nagahinan mao ang kabatan-unan nga na-stranded sa ilang mga dorms o boarding houses. Tungod sa lockdown, wala sila makauli sa ilang mga Pinoy-anan nga tua pa sa layong dapit sa Mindanao. Ug kani nga bugas, pasalamat jud kaayo mi, dako gid kaayo ning tabang kay murag hapit na gid mahurot ang mga supply. So praise God and thank you so much sa mga maayong mga kasing-kasing nga naghatag niini. God bless you all. Nakahatag usab kita sa pipila ka mga frontliners nga nagtrabaho sa atong hospital nga adunay pamilya nga nagulat sa ilang panimalay. Atua usab na hagahinan sa panalangin ng atong literature evangelist nga dako usab og suporta sa atong mga kabatan-unang Adventista. Sa among paglakaw, aduna kami natagbo nga nagtuklod og kariton. Isa siya ka mandidangay. Na usab mga laborers ug sikad drivers. Mangingisda, mamiligyay og silhig og sugnod ug bisan pa man ang atong usa ka naila-ila nga mamaligyaay og alkansya. Nagpasalamat ko na nagkawalawat ko og kapak na bugas kay di man katrabaho. Naay makatabang sa among pagkaon sa matag adlaw. Pasalamat ko kay tungod aning grasya nga gihatag. Atong mga kabatan-unan usab sa Cagayan de Oro City sa pagpangulo sa atong North Central Mindanao Conference Adventist Youth Director nga si Pastor Teddy Baang nakapanghatag sa duha ka gatos nga mga pamilya ug mga kahigalaan. Lain usab niini ang 5 ka gatos nga pamilya nga malipayon ug dako ang pasalamat sa pagdawat sa gigahin nga panalangin diri sa Iligan City. NCMC Master Guide sinubanan sa Kanituan Elementary School teachers, inubanan usab sa RSU Printing Services naghatag mga face shield sa atong mga frontliners. Aniya ang detalye. Taliwala sa krisis nakasamtangang nasinati sa tibuok kalibutan batok sa COVID-19 virus, adlaw-adlaw ginaatubang sa mga pipila ka mga tawo ang posibilidad na matakdan sa maong sakit tungod sa ilang propesyon. Kini ang mga frontliners nga mao'y nagserbisyo sa mga katawhan aron undangon ang maong pagkalat sa virus. Dili ikalimod na ang tibuok nasod ug usab ang syudad sa Cagayan de Oro nagkulang sa mga personal protective equipment o PPEs na mao'y kinahanglan sa mga frontliners aron sa pagprotektar sa ilang kaugalingon. Tungod niini nga panginahanglanon, adunay pipila ka mga Adventist volunteers nga mihatag sa ilang panahon kahago sa lapi ug uban pang mga panalangin aron makatabang kanila. Nagkayusa ang pipila ka mga miyembro sa Adventist Master Guide Club sa North Central Mindanao Conference, mga kabatan-unang Adventista sa Lumbia ug mga magtutulo sa Kanituan Elementary School, pinaagi sa inisyatibo ni Master Guide Charm Sinining nga usa-usab ka kanhing magtutulo sa maong tulunghaan aron sa paghimo og face shields na magamit sa mga frontliners sa syudad. Gamit ang mga materyales na gipahat sa RSC Printing Press, nakahimo sila og 5 kagatos ka mga improvised face shields na nahatag sa mga medical workers sa ospital, checkpoint personnel, police, security guards ug uban pang frontliners. Tuod man, kini nagpamatuod nga aduna kitay pwedeng mahimo aron sa pagtabang sa uban ug kini nga pagtabang makalipay sa Ginoo sumala sa giingon sa Hebreohanon 13:16 ug ayaw ninyo paghikalimti ang pagbuhat og maayo ug ang pagkamagihatagon kay ang maong mga halad makapahimuot sa Dios. Taliwala sa krisis sa COVID-19, ang mga Adventist volunteers sa Ormoc City nitabang sa mga frontliners ug misang nausab sa maayong balita pinaagi sa social media. Aniya ang report pinaagi sa Voice of Hope sa Eastern Visayas, Philippines. In support of the government's fight against COVID-19, Adventist members distributed 200 self-made face shields to the Philippine National Police and the local police and the local government unit of Ormoc City.
Led by Pastor Bong Diasis, district leader of Metro Ormoc area, the Adventist volunteers of Ormoc City's Central Church helped together in making the face shields by providing the necessary manpower and raw materials. Ang ilang paghimuan baga ni siya nga cellophane niya na foam, ipantahian niya, butangan ni siya o kanang garter dire para mabutang ni sa face like that. So at least ang atong mga volunteers sa frontliners, ma-feel nila na ang Seventh-day Adventist nakikiguban sa buluhaton. Despite the limitations of activities of different organizations and business establishments brought about by government regulations to prevent the spread of COVID-19, Pastor Diasis stressed out the important role of the church in pursuing its mission and in helping the government. Among dakong pasalamat sa Seventh-day Adventist nga naghatod sila og mga katong plastic nga covered na improvised nga mask. O aron kita makapadayon sa pagserbisyo sa atong buhi nga Ginoo luyon ini quarantine restrictions, ani ang schedule sa online worship of Hope Channel programs na makahatag kanato kada sigud iniagi sa telebisyon o sa social media. Luyon ining krisis kang eksperyensyahan sa tibuok kalibutan, atong hinumduman nga atong Ginoo wala gayud bibiya kanato. Among buing handom nga kita magmalig-on diya sa tiilan sa atong Ginoo ug nga kita mahimong panalangin sa atong mga kasilinganan ug sa atong mga isig katawo. Kining si AJ Galvez alang sa News Plus. Dear frontliner, Salamat. Salamat habang kami ay nasa aming bahay. Inhiningnaw, tupagsagop, to kalibutan. Habang kami ay naghahalat na matapos na ang COVID-19 pandemic, Paflus gamu at mebeng o kaservisyo di dami tu Pilipino. Bong salamat. Doc, dakala salamat. Nurses, midwives, blood techs, med techs, di otro pa mga health workers. Muchas gracias. Kadagiti aming nga pulis, soldado, bumbero, barangay tanod, agyaman kami. Mga bagger magbalat kani kayo. Mangitulot tamakan and mamaneho ta truck, mabalo ni kami. Kaninyo mga mag-uuma, daghang salamat. Balbalag na salamat ug saring managlinis tan manag-alay basura tayo. Maraming salamat po. Sa mga taong madiyan sa gasolinahan at sa mga bangko, maraming salamat po sa inyong serbisyo. Sa mga managbalita, madamogit na salamat. Halban opisyalis ng gobyerno tan ang pagsilbi sa publiko. Lako, pasalamat. Yada to di na ayat ay nin voluntaryo ken nin idawat as tulong maniyaman kami. Kami langon na isa tanon sa kandidawa. Diligid kami kapuyod sa among pagyukbo o pagpangalyupo ngadto sa labang makakagaabo. Kay kita pinanggang anak sa Dios nga adunay dakong pagtudya kaniya. Pilipinong nisarik sa Ginoo. Pilipino, Januaray pamatito. Dun digitaw, isalig tingtimata. Diyos dumata tatata. Kriya in sa bunal-bunal mahatingi ibandi niya pasaratin pula nato. Matatapos din ang krisis na dulot ng COVID-19, magtiwala lang tayo sa Kanya. Salamat sa mga frontliners. Salamat mga frontliners. Emotional kayo nga makita nato ang lahi-lahi nga mga lingwahe sa Pilipinas to give thanks to you. Karon mga kapaglaom, aduna kitay special part sa segment nga usa ka surprise birthday greetings. Labi na gyud sa ato ang floor manager karon sa Panimbaya sa Kabuntagon o maingon na natong social media specialist dinhi sa
Hope Channel South Philippines. Happy birthday Yes, kanimo. happy birthday, Boss G. Boss G. Happy Sir birthday! Gerald Ibarno. Na-surprise siya! Happy birthday, Na-surprise siya! sir. Kuya G, Please, happy birthday! Doon din sa camera, sir. Aron amo kang mag-greet. Yeah, mo kini ang Salamat mastermind kayo. sa Yeah, ato ang that's- Harana okay. sa Kabuntagon. Kuya G, happy birthday. Gusto jud na mo magpasalamat sa imo sa imong effort diri. That's it. Daghan kay kag nabuhat diri no sa Hope Channel. Lisod kayo knowing nga layo ka sa imong pamilya. Nga kung makauli siya sa ilang panimalay twice a month or once a month. Yeah. Na may passionate kay sa media being usa si Boss J. Yes. Yeah, I really appreciate it, Sir Yeah. Gerard Angaw. You are very special to us. Gani karon mga kapaglaom, atong paminawan ang phone patch gikan sa iyahang pinalangga Yes. nga asawa Asawa. ngayong taon karon buros layo sa ilaha tuwas Yes. di mataling. So, let's listen to her message to her beloved Paminaw Kuya husband. G. Paminaw. Morning. Hello, good morning. Gimingaw na daw siya nimo, ma'am. Happy Sabbath sa tanan. Happy Sabbath. Say greetings nimo, ma'am. Naba kay mensahe ni Kuya G. Ang akong message sa ako ang pinalangga na bana nga magpabilin siya na loving husband, loving father, Amen. loving son sa iyang parents, and magpabilin ko siya na kaning madesigon sa iyang pag-alagad and very supportive sa iyang trabaho, sa iyang mga kauban diha kaninyo. Magmalipayon usab siya kauban sa iyang mga kauban diha sa Hope Channel. O magpabilin siya nga kaning ligon sa iyang pagka-siya. Yay! Amen. Thank you, Ma'am Geraldine, sa imong mensahe. And we have one more, paminawon. Sa ka-greeting na pa yung gusto makikstorya. Hello, good morning! Hello! Hello! Good morning. Kuya, yung parents. Hello, good morning po! Nakadagag sila, hello? Yes, hi ate, good morning! Happy Sabbath! Naba mo yung mga greetings? Birthday greetings for Kuya G? Kuya Gerald? I love you, Dong daw. Yeah. Okay. Thank you so much, Tatay Mario, sa imong mensahe. And I hope nga safe from mo diha, amping mo perminti. Okay. Happy Sabbath. Kuya G, na ba kayo mga response sa may mga pagpasalamat nimo karon tuiga? Bahalag layo kay kasi imong mga imong Partner, ato sa ni asawa. Pablo sa ni Oo, Boss G yeah. ang kandela kaya kita na palong. Okay, happy Happy birthday! Happy Actually, birthday! napay video, okay? Mga kapaglaom na ang actually si Kuya G siya maguning mga kuya-kuya sa atong Yes. mga kapaglaom. Siya yung may kuya-kuya diri sa ato ang mga boys or technical boys diri sa Hope Channel. And naaslay pinasahi nga video alang kaniya. Ato tinawon.
J, atos ng kantahan. Pwede kantahan sa Kuya J. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya J. Na ba kayo gusto istorya ya? Salamat kay Stanano sa nagbuhat sa mga video presentation, pag-contact sa kong family. Akong pasalamatan gyud akong pamilya nga bisag doon na sa lisod nga sitwasyon ang ilang pagsuporta ilag yung gihatag sa kanunay. Salamat kay sa inyong tanan sa Hope Channel, Pastor Buscato, Sir John Stern, tanan ng mga kauban, Ma'am Charm, Leia, Andro, mga host sa Panimbaya. Salamat gyud kaayo sa inyong kanunay nga pagsuporta kanatong tanan. Sir J, from the bottom of our hearts, no, with Pastor Buscato, we would like to personally thank you for everything. Thank you, ma'am. Happy birthday. Purag ako nag-birthday. Thank you kaayo, Or si sir. Ate Apple ang nag-birthday. Nakita na ko ang imong effort for media ministry. Thank you so much and may God bless you more. Yeah, amen for that. And gusto po na ko dugang birthday greetings, Lark. Estoke, birthday sa niya. Happy birthday. And sa mga kapaglaom, salamat kayo for another episode nga atong nasawan. I hope nga magkita-kita ta sunod Sabado. Mga kapaglaom, may we find difficult times, convert difficult times into opportunity to serve and to help others. Mga kapaglaom, nami ibilin nyo nga alawiton nga makita sa 2 Chronicles 7:14. If my people will humble and pray. Ato ning tan-awon. Yeah, greetings nga to sa mga florists. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. If my people, which are called by my name, Shall seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. Then will I hear from heaven. Then will I hear and will forgive their sins. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, I will forgive their sins. I will forgive their sins. I will forgive their sins. And if my people, which are called by my name, shall humble themselves, I will forgive